enti anopa na mbro bi na kwachiro se enkura mienu bi chese takura de nkura mienu bi abe video ama sebe oma die ewura atem in fact oma to ewura ho pa ni nyina fa Mustafa sense mabusia sa nkura ni mienu no omo abe pa chew rade nyawe asem ekren no ma chopa no still social media for no TikTok expense omu nso achepa na nkura nyese ebi konkura no everyday mu mema onchire mu no akere wadwen ama me ewo comment section aha yi Penyah block media mess was need mu obe like video no da ma subscribe button so ba click verification icon no places update so ba kire wadwen de ama me ewo comment section mess was oba so no share before so anya bi ahwe eti Mustafa na ka me say the Mustafa aye scapegoat senka ebe detail amanfo omu so pese omenye video ebe twa yewura mpoa didi yewura atem ne ade no ebi se Mustafa ye be ebi se Mustafa be mbranto asem ka sema no ko paaye no ebi call video in fact omu di ne djuma na Mustafa nsem no eno ma brante mienu bi ohum ya TikTokers omu fita krade omu se be ye video na video no sepe omu di yewura atem in fact omu ke kan madwen pa kire yewura Asanteman na oda menhia wona wujimu Asanteman na oda menhia na wujimu Utumba Otumfuo Asantehene wejimi ana Mustafa be kasa ma wo ama no Sam kwasi ade no Amazo som sumaya mwazo sama mama so Sam famba takrade no famba takrade aboa ora se emanu no no social media for no bufi omu ba ke kan wadwen kire nkura wi abusiafo so video am kire mu no eye emerante omu fita krade minimum mu din nwa mo petren obedi no hey Asantehene na akwasea ohene be na otakraja betu na tutufuo say hey aze Otumfuo soma ase yenkobo Mustafa na ase dey odo Asantehene mo Otumfuo ntine ma mo kobo Mustafa na wo kura keteketi matwekam na sum so edidi Otumfuo atem kwasea ohene wetime di na tuma bi no be di Otumfuo atem we na tro my Carlos so kodi atema mo so wajimi we ya wuyi nye jimi sem otakwado nipa papa be na etitru a wo ho che Otumfuo bi Otumfuo atem mo petrenya mo ka mo ehu se mo petrenya mo nya jimi no wo be nya di Otumfuo atem so we jimi fo o ma me na papa kwado mo atem no be di Otumfuo atem kwasea kwa aboa bi nya ka se hey wo so ya be ma pa bre kuma se be di Otumfuo atem se hey ibi takwado wona wono kra okuchi Asantehene mo ko tu ache obo so we jimi a kwasea Otumfuo be to and if you video me wo fisa boys no ma jimi kwasea fo odi ma me party no obuso fo kra tema obuso pani hu fi wate aboa so we do Otumfuo oyonko no asa Mustafa Otumfuo sma ase enko no oti kumase ne so do Otumfuo atema Otumfuo onti o enu na nemu mpu ba oda Asanteman de o ma ye o ma Otumfuo nti so odi na tema yesi e ba de bufu hye be ba so wajimi da busia enkura no ehwe hitia eba no hwe de tu Mustafa omu ankasa aba abepa chew Yala fun pe fu poncho me na yini ye poncho me na yini poncho bi Otumfuo kana fun pe fu poncho me na yini alo so di wenja mo ka ye poncho Otumfuo no pe fu ni na wenja mo kana bloggers ni na wenja mo poncho kana fun na poncho me na yini me na omu pa chew na media won was o de be Penyah enkura na de o ma ye no ye so achew pa we mu enye eto mu so peke kabi akire enkura za achew pa we pa de omu nso na e wo se bi konkura ni widi mu ye fere bibi bua payo eni da ho boni ana sa nkwala yi a omugu mesuhui omu ye no eye eni da ho ana omu ye hwe Ghana for se ye nya atwom ne ye nya bua payo boni no obi ya ade ne ntumi ansekira nkantre na ene de eya asomesi ekina bi abeba ba abaye wo se abofra ketwa uwo busuani uwo papa uwo maame
wano ntimi ntia o maame na o papa da enipa yi asabi wudi natam yi sabi onye nipa hunu bi keke wayi ohirimpon a wɔhwɛ a millions of people so krofo ahemfo akese hyɛ nase na wo asukɔ no ma ebi asi naano yɛnka ho asɛm kura nwie ɛyɛ ni da ho bɔne mi kɔ fie bi na mi hu sɛ young girl bi ɛyɛ kɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔpagya ne page na wɔde krofo miɛnsa bi na esi wɔn ani so ɔpɛ sɛ wɔde pagya ne page pɛ sɛ Ghana fo mu tie ne yie wo kasa wo fon so mitie no enkrofo miensan ene one wo se ye wo enkrofo bi ha wo ka wo mu hina wo mu beba be soso obenya enkrofo bi am wo mata na chi ni page no ebe pagya asantefo wo ka asantehene wo ka asantefo wo ba be soso number 2 wo se President Mahama se waka President Mahama semua obenya ni opponent amoma soso number 3 obeka adum chedua asam sani ankrofobia muta adum chedua eno soso obenya backup wo mu ho ga ni kasa wie me ka kire ni prince semene ne nko yo abusuafo mo mienti agimifo mienu yi chew power mo wo de ma eye yewuro Otumfuo ni emra asemu nkwala wie no omu beating warrant and omu assign no omu beating warrant no omu assign no den chew pa ne de yebe so but ehwe ne de yebe man adore omu yes because amanfo yanimu aye form ache wa bra yenka omu wote wonom chese wote takura de wonom ena wo fi na wo kura wo betimi akoba bi ti se kwesi mintim sebio ohina owonom wakokasa etia no just because kwesi mintim fuo de omon sa akeka obi a wadi omon hene atemu ana ena mi hu you see any eka no education enye ni nyina ni school dia like wo de obabeko school etoda mo mane ba fie a munya abotre munya time mo na montete omo because me ngini say ankomo wo good education ankomo betimi atwe phone abesi omo anim na ohempo a ete say eye Asantehene ohina the whole Africa the whole world yebuno na nkwala esuko no ma mienu we say etimi abia abedi edidi na tem yeah no this time around we ye other tribe now wo attack yen say verbal assault who didi yen hina atemu a yen twa amawo silent ya mark wudin aba black book ni mu na ya twere wudin ye de yenku ye be hwew sanity ye be hwew eti maka mo san she basa ene ayi ye kan say wo san she ba ko she basa na ba ko she Miami team Madrid JC ena mo butu o na mo di kwa asem all right yate mudi wo black book di mu ye de ya yensa be so mu ehwe be doro mo rough ene e bia ofita kura de wa no abesia akwa shenkrai na enye mistake na emfa wo nan ensi Asanteman territory bia ente say ehwe be do wo be nu rough ho di abusuafo makra mo amu fili no kura bia no mo she na mo sanfulu why bye. This apology, dear, is not acceptable. I don't know the meaning where this habit is coming from. Obi aso life we seen anymore is Asantehene no mbedina. I don't get it. As young as you are, bunim dear koso. Baby Asantehene kosuma will be so being kobu. Bring the evidence, the reason. Young boy, I'm unyen, me shock was 18 years.
camera see when him attempt and later no about this is what you guys have been doing and later no must have a patch out trend you think trend they can't kind most say brian hatani wiem. You people disrespect people anyhow and at the end of the day no must have a patch out where any down home a chop and a cranny it's unacceptable. There is no need for ha. Are they? Disrespect we free here all the time. All of a sudden, just will be a bit deep or something. Emissary crown, Sabion, a young former, and then you know, quadro man and you know, Yasa assassin and animal, a man and you know. Now, Sabi, Cafrate was to call him to say, upon cockle return our day, a day I will put the uncle to a booby. What you come to see when we do Otumfuo them? Hey, now, generation be cruel, like a yes be cruel, ah, a sukono matter say, whoa, a booby, hey, now, more talk about for someone Jimmy's like moon to moon crana for, ah, moon to crana for, as yet say me if we talk about it, hey, as I can be a flea. Now, only maybe Otumfuo na hini do, entire red, na hini toss me and entire red. One tower charge say we are singing and any to some answer. Now I crack to away. As yes, you call myself. Mukromu, no crown in a tem. Ukromu in a tem. And I'm a yakram. Say, Kumas phone crowns 20 minutes idea. So I check cameras in the dear mind be so ain't at them. Now I crack sell. Would you do two for them? We wouldn't. I put on at it. Nana, I'm a second. I'm more in a quarter towards the moon. Chat and need the need. The near can say what channel got out of form. A poor animal. Talk about the form. Yansa Benham, Yansa Bay, Yansa Benamo. A Siamashama crack to a chicken married Timmy. Where Buapa wouldn't Yansa, more pa. More so for us, yeah. Who did you to go in Yansa? Poor Biba. I see them a patch over power. Otumfuo quality in soon about telling me a chain with a crampancho. A booby, what your profit, everybody to be. Hey, Musso Quateco course or now within at him. A buapaka put the other sound of us. Yeah. You will be from something to your local youth on Facebook. Na Sebi, Ghana no sisi and the IMA. Ghana no per se, Mofaba no who's in pain for Mukon. So, yeah, and Tanasi, nay, yes, sir. If you collide on screen is here. Dama Mofaba no Munya Kukudro, almost the phone, almost saw camera see omodo, almost ya Otumfuo, almost carcass fee, Otumfuo. Na Siciano, who de Ghana Hano, almost one, almost better say, country where a Christian country. And to know we would Ofmo Penyah, Nasamba Pachoa, what the cho. Na Sabi, Bible Parka de, and Tanya Huma, Etcha Fabakuma, then it be a bar. Na Sabi Dama Mofrebe, Sabi, Omunwe, SHS, and Poemwe, GHS. Because Omo Shadayam, Omo Kuma, Omo one guess. Yes, I'm more guess, Omo one guess. And to know, then I just say, Nyamoye, no Omunim no moye, Omunim no moye. To me, Emma fa, so camera and sudo. When you're bien Casentiano, so Otumfuo Asantehene. Ah, now Okada ba ya, what's about patrols I am fencho. Fian omo patro, omo patro, yan fencho, omo patro, yan fencho. Na, in painful edge, maka patro. Na me nia, the Camoson nia, and come young colaya bam, they say. Yan tum cassa young bro when you come, but. Entire woman na echeche o makoma ho na aba na yede beye fi wono age so je for and now say fire service for no motuma a drink kola ye training kola yi but next time say mo fa bi so omo aye omo ni so adu hu so mo beye bia akese etia onhini bimpa omo ejan omo ba pachaw but mo nya mo fa ba obi na o hyem da mo baye mo na mo baye mo aye no once mo aye no two mo aye no three a video am here are trendy. But some say baba pachowa. Me be jitum there, mo ba pacho. Cause ya wona say Ghana a Christian country. Into no e humobol asha man muma, mo ba pacho. Mo susal, mo nde nu fa no, mo nya mo fa be kuso no ma.
so we do munyim ni omo ye sebe mo won guess mo we SHS mo we GHS nti munyim ni omo ye mo tumu aye djuma mo ehunyansa atofon mo ehunyansa akoso camera no mo anye wo fio mo hwe mo baga na mo ye wo baby a chese nimpa ni ho na chese munyim ni omo ye ye besre asantefo ye besre mpenifo se mo frebe we asotwa efata omo se de mom ye nja omo kwakra ye je omo kwakra ebeka oman mu ma obi atumi aso camera ekadidi ohini bi anasa sisi na wohwe mafaba na omo ba na omo ya ye president a omo sisu no Akufo Addo ene John Dramani Mahama enye because obi a leader e wo man mu a obi ntumi afabeko so no ma wo ma metomo ma odi wontumi enya kokudrom mo so camera nsodo enye ya no dam na sabio o say ye from no na ebusuafo o ma me ne opapa mu nyina o ma me ne opapa ti asa ye from na ye dem rebi show mu say o ma hwe mofaba ne ye mofaba no atumi abaye sa de dia Otumfuo ye bodi a yetu ye cho yesew wona na no ma ba pacho untum ka say odi omo ko police station ye jeli omo untum ka say ye mbro omo nku omo unka bi mpoda na me mesra ne say enten ahoma na echiche omo akoma no ye fa ba ye fa nkola we ma fire service for na say military ye ntrenu nkola im the next time omo ba omo de abaye esuade na obi ka ye bia omo atwam ho efo no omo atwamfo say munyim ade we na ye ka bia asotwa omo de man me do bibia say musumfunu retuni olokodo. Another video, 2 young children. And number one kete omanya broswa be 17, 18, 19, omanya 20 da. What the mama 20. Mienu almost the same kwasi asem na no ma be repeat. We here. Almost mo takora. Omo here. Say omo here no. O maame, o papa, omo nka. Ewiase, magu bia wo 3. Asem pobo bia wo size. But the bushafo ehu enka. Takwade amodo sebi asantefo mo takwade san kola no mo beatis. Beatis come. See and answer. No say yes. We are putting the tradition in our heart. Where your constitution, where your tradition. Anybody who any king in Ghana here, see any part of the world Ghana they will deal with you. And you to go Ghana because we have no. We have to put a stop to this. And you only we are speaking for all the kings in Ghana here. Akole bi o so camera. Edidi takwade ina tem, Kumasi ina tem, Sunya ina tem, we have to deal with you. When you say go police station, and we say, who attack on us? Akola na mo beat this. Everyone. See ya. Ready? This is the tradition. We have to let them stop because we are not trained like that. Ghana, and yes, I tell you, Ghana, I tell you, oh, we can go and face the politician. They are moving the nation back, not the kings. The kings was appointed by the gods, and not the constitution appointed them. So what I say, and to attack one day, now call away this and go somewhere. You will beat this heavy and come here. All right. See ya. Nyame Abduma watching. Yeah, Baba no aduane, but answer na no. Ye hwe video na that top one. Ye hwe wi a no bibi ka. Asantemina na oda menhia wona wujimu. Asantemina oda menhia na wujimu. Utumi gba Otumfuo. Wasia tutu. Wejimi ana. Mustafa bekasa na wo ama no. Sam kwasi ade no. Se maso som sumaya kwasi sama mabaso. Se mo famba takrade na. Mo famba takrade. Aboa. One day. Bye. Shadie bi ade bi e kasete ohen kese shadie bi e kasete Otumfuo shadie bi she ade se trend aba and mu just say like you people yo sometimes ana mo comment section cry na ye mesre I am feeling so happy because ye kire ajimi fo ni nyansa bebre on say yo o maame and o papa ejimi no mudi bia wo no ye betu sa honhom na afuru mu emi jase wo free takrade because takrade fo ni nyansa ba wo ya aboa o maame no papa ntimi ankyero nyansa ye be kyero nyansa wajimi
we oye Jimmy for to the stand say any question I didn't hear so sa name we so media so she adie bi edi do Otumfuo atam she adie bi a ekasete Otumfuo she adie bi ha sa o ma me no papa itimi ankyere onyansa ye be kyere onyansa e me just so free takrade because fi kenata ntimi ya data adifo pa but wo ya aboa wo be ya ma obi akasete atadifo wo ye Jimmy for ye kurasi ni aboa jamena mani jantrani I can say farasini o ma me no papa na ajimi o ma me e no papa o mo na ajimi di bia wo aboa wati wo kwa asia wati sa wo ben ya ka be the fly pine we and I got a flying pine be the fry pine yeah be the fly pine be shoot him na me the egg spoon because you atri ya wo ya wo be bre chese aba obi e kan ti wo kwa asia mpanyini we wanim hwade bi e me yes o sa hye Barcelona jersey hwade bi wo sa hye ba everade na me kra basa kra jersey kra be wo ya Barcelona ultimate in Champions League ultimate in La Liga la mi ya man na mbebu Rafinha na wo ya kwase wo ya be bre Rafinha nkan la mi ya ma so nkan wo be bre wo ye Jimmy oh we na bibi kosi sese na Otumfuo na obi kaseti na kakra bi na yo this doesn't make sense bro we ain't making sense anyway adita wo bebi wa no nti sebe oye ohene no oye ohene kase kuma ye betimi atamfo adidi ohene atem me ayana makasa me nkranfo no asem no mokano they are right because makwaka say ohene betimi abeka chom so munda but then I make an say to Otumfuo kase nkranfo oye ohene wo ever say Otumfuo oye ohene wo nkran no ka nkranfo nda munda so better yeah so ni nyina isi wa wo be di Otumfuo atem we na bibi jena bo se ebeka se kumase fo akobon obi amo no ewu na efrefro like why you people so foolish like this it's fame trend bebe what we are seeing to me nya trend bi asset obedi ohen kese atem na onya followers no onya likes once our followers na that's 2000 because people don't follow nkwasi afford say wo suenyansa kumase fo ye ehu ebeka nti yesi yenye suenyansa wajimi suenyansa kumase yempesa na yema no yembeka ye de no embeka ye because obeka ye na oso said then oso bro to so taso prokotoi yebeka ho asem enyewa o maame no papa de Jimmy na bia wo enyewa also wa ya ma ye kaseti o maame no papa because maame akwa we papa se wo video no ama oba na delete okay then yasamo de mu Jimmy de mu ni ma ne say bloggers aba no mo be interview mu enti oba no ye sa hu o mi hu yo me ka jeri se wo jai o ma me kuro wa Jimmy o ka chiro oba ne se wo njai na unim se police station wo unim se empanyifo ho obetima akoka chiro mama akora na jai Jimmy no obetena so ana oba na sebi wo hwe ne nkwa na afi de bloggers ba na una munim videos akese ni esu akese ni muna akese na mo de o de tena ho wo sa boy no tena ho fool sit there and fool. So my last words, my last apologize Mr. Mo and cry for me pomacho me gamanche me na no me na no pure because once I'm tabo ndidi mon cry for cry mo cry sometimes mo so cry na mo so mo kan wo bi o tu kro mo gamanche kwa me so obi abonidi da me na me bonidi wa ha mo so da na masa betena na pa enkwasiafo ne doso pa ye Kenya sasema mu ntie enye me na mebo gamanche di wa ha mo bo gamanche di pe na me bonidi me mo ya da me so mu ntimi nka this your boy KB omu se wo se bi konkra no video mu suo nyansa because nura ye ana Mustafa ebeji na nsuo Mustafa be di nkwase asem ema ensa bi kan no ensa na honhom won nsa ni mu enti nsa ne sa kira Mustafa ni padua oya abodi afoforo still enkra yi so ntia ase omu be so mo ankasa so ebe test waters no ara se na we waters na mframa kakra bi bofa wo mu no o ankasa demnika abepa ache ebe yire wa ha no mo enkra yi nya botre o nya botre kire wadwe mame e wo comment section ai Penyah Media